No muthoni Kanyamũ gwikirite akauga atiriri moria wa thirikari ni augite atiri ni augire umuthitio mweri 15 umuthi mweri 15 akandika government spokesman Isaac Mwaura akandika mweri 15 wa kanana 2025 akandika atiriri on May 2, 2021 leu agekira arama ire cia kuga ati ino ni direct speech ya kuma kwi mwaria wa thirikari koguo augire umuthi no akwaragia horo wa mweri 2 wa gatano 2021 yes auga we ni athiite ikenero athiite kwa Ngai goja we ni athiite kwa Ngai ni athiite kwa Ngai na akiuga oh my god amazing I used to pray and fast ni ahoyaga muno nake higa among other things gatagati-ini ka maundu mangi then one day I woke up in the morning na muthenya umwe agiukira rucini nikajipata niko mahali kwingine akikore kundu kungi it was beautiful with roads that look like they had life barabara ciako ciakitwo na thahabu mane twiragwo kirikaniro-ini tukerwo niguo barabara ciako ni cia thahabu cio nyumba ciana ta ci muoyo houses here are built with dead materials but in heaven mako mazuri nigugire mako mazuri ati guku nyumba ciakagwo na mahiga na miti na ki indo iria nguo no ku ariri kwari na mawega let me tell you tigareke ngwire kuna colors hujawahi ona ulimwenguni tigari mara tutura tugaga a indigo a violet a purple na pink na black and white kwe marangi mangi mekwa kai tutari tuona kuri mara mwawe ni onete akauga atiri na wale wako huko wako na mwili ambao haujatengenezwa na huu udongo andu aria meko ni tofauti na meguku titaithue maora ni onete andu angi matahana ta